kureteri mubango jwa nkatha cietu ni Solution Sacco kirigo mwene biashara murimi o kawa murimi o majani murimi o nkandania na murithi o ng'ombe cieria rugura akaunti ya Mavuno account. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Kanana. Amana ntuko. Kitu ni njega sana. Kando gambe jengo kethia mwaka mweru. Karibu sana kwetu. Ibwega. Karibu abare. Ntora bwega. Kando gambe jembo ne uri bwaku bwa nguko. Ukodithia bwega muno make. Karibu sana na ino turitharia. Thank you. Twita nkone oro rithagia na Ngusisi farm. Tumenye imbiongo Ngusisi farm bwetherete bwethithia. Sasa karibu sana. Weje wone urithi bwetu twenderete bwega muno. Wega ni ntuba kwithira gwatanite na ni mubango ni jwa nkatha cietu ntukamutheja na arua atitana mbere kwithia twiriungira ekuru nkatha na ntukamutheja na arua ndiungite ntere cia Ngusisi rutere ruru atimau ane gucana na mwekuru mwe nkatha ure wijikene muno ta Ngusisi farm no rietwa ria we ni Kanana Mwirigi atumenyithia ni onire kwagirite kwithira akiambiria urithi bwa nguku ntere ne iji na urithi bwa wa bwitithagia ate na mbere ni ina itabia kuria inaenda ya nkara ciawe mantu ja mengi jara ugo mwekuru nkatha wenda kwithira ukimenya kwatene nani na Kanana umenye nkuruki urithi bwa nguku cia Kinandi ura bwithagira bugitithia na mbere. Karibu sana Kanana mubango ni jwa nkatha cietu. Asante sana Makena. Marito jaku na antu bakwithia ate. Marito jaku mbeta wa Phyllis Kanana wa Mwirigi na marito rengerera antu batumaira kumbita na bambita Mama Kim. Na gwetu na gwita wakararu. Na ni wathuganirie kurithia nguku icia Kinandi utarithirie ingi twithagira tugikira biugune tukethira tugiakira ntarachia mathanduku jambao na te wathuganirie kana korithitie nguku ira mbere wachokerei. Atiri Makena mbere indarithite toka ndambiririe na icia Kinandi otha iji mbere indarithite nye iucia kurithiria na nthiguru kenyeji indarithite nya turea tungi tuka ija turea 20 lakini gita riu nandi ciarithaira nthiguru lakini leta ndeja kurani manto ja changes ciambire kumira wije ndonora changes cina advantage na nguku ite kwajwa gita rira nandi ndarithirite ire ingi nara ome ici ajegwa sana na are asimndekite nthiguru mara ikwajwa nkarega kuthingata shindano bwego ri bateri but nandi ndekweja changes imbonete advantage ya changes kuma ndikwambiria ntonete anything kana gintu gigunchallenge giko kana kiriku muno advantage ira nene mbinko na mbere mani itherise no verbo mwanya mbere my cleanness nukona ukambiria nyumwere utino ngo kwigutanga manenya wengo wataga Makena nukona na utino ngo kwigukinya kinyesi kigiachio na ndi droppings cio nthirita nthiguru na ndi no drops ireta nthiguru na ndi kuguti no ngo kwirigeja nyumwere mirimo no nto bokucia kinyesi kia nguku lakini thai no nto nandi kiri nthiguru na after rojo kegerwe rojo rokireka ire kiegerwe kairi na ndi gutethera kwina problem na baitengira onete ya kwithira wikirite nguku ciaku mathanduku ni jani baitenge inyairoje na nyaliba gutinda gukamata na roje ingi kaira gi guthambiria twinto tura twacio kukuneka lakini nande nkona iji advantage no tonande nguku emutera rojo au utekwana ukachitaka kweo kwana chie mutaja kaiko muta au no ikunywira roje alafu gento kenge nkara nacio ngachijokeria au nkarote no ekagea ruko na itete ikinyanga na are ore
kwa unga correctera aja ujo note no nkara igakwira kwa una ndinya advantage yenge ku iko minimize breakage ya nkara kwa una ndenkara cia kwanchi dhurana ya almost 100%. Na igitari na vasimita nguku na ndichi na murigo zo munene zo gwataka guku kamwe kana yu mtairo wareri na ngeta nke mtairo kenjis ngeta nke mtanga mtaiwi ithatũ nkamta twitete thanaia na muritio kongugi arafu na ndikathi vitamins tukwa nacio ngaciera ngekira ura mbikaira ruji na ndichinyuire au ukona na ndira ici pipe ni cheku cheroje chijana yona kenjis kana ka pipe ngithira we mwanya chijana irwe na kenjis na muno muntu akenda kwithira akithithia urithi bunu ntugwa nurithetie ciothe naona baita ya iji wira muntu atea muno muntu akenda mimi kwithira akiambiria na nguku inkai na nguku inkai no ambirie na nguku inkai tu inya 100 kana 200 kuringana na uwezo bwawe no tukenjes tio ugeta ukigura kaora ichithira chia bit expensive lakini nande nguku nande urithi bwa orogeta nande ukiongaira faida nguku yoneka kuringana na ora chinga ingi nande wathithaga tukenji tukai no ukarakare kaire ukongera kange ka nguku igana ringi kana nya 50-50 no banginya kuthithia cia 50 wakarakara waendaide tukara twaku ukathithia kange ka 50 mwanko wau one manto yaku kenje kwinkuona cithithitwe na box nande kenji kiambiritie mwanka muvia kere mwe gwatene kana igwo gwatire ni cia igwatire kenje cieja citanitwe lakini nande cieja uria wijite kuthithia agacithithirio waja uju akagwatithanirio wao ithanduku rimwe riao gakenji kaira ngukena nguku ithatu kwa ari kurira ikarira nguku ithatu cianywira ruji no ikanywira ruji no ikarekeria manto jacho no au ako mama ika mama wa wiki imama na neto gakenji no au gakenji ne lakini nije nguku thina no ntenda gukarantu ikinyite kwa una ndikinyite wa citena thina cirigwo jampaune na igiteneri kwithirite kwina nkara kwithire ciongerekete maguri umwe twamenyerete kiriti 250 300 nkara mwanka chitia tigene mbi ugo withirite uthithite gutigira ati ona maguri yagitaya uri ona nkara na nguku kwithira ni irio kana imbi ithirite ni irio ndathuganirie na ndi makena mbere ndona cost ya kugura irio na ndi ni utuma rimwe nkethira ntina gafainda gakanene lakini ni ngwende kwambire kwithithiria formula yakwa ningwa na ndi ntona kwina thina twina kithi gietu tukathia irio vyetu tukachithithiria tukathithia layers na inyarere irari kingirwas irari jano turathithaia na ndi au imbona kwina fainda njega ina wita bia kwithira ukiungani kana na ate urithaia twina formula nande hiu yonthe nande twata tukagura Nyeri twagura twinto tu nande tunganaua kiririo bia nguku na mpempe nacio tukagura tweja tukaunganiria nande thai cost ikenama lakini ukigura bithithitwe most of the time gwanu ga cost kari guru kidogo na riu murerere jwa nguku tije bokera bwikaira nguku irio thingana ciekana iria rimwe kana na tabwithagira bwithi na ndatuge ta nyombeje nande makena twi kinyombe imwe eje nande eje kukara mtu umwe na boka ira 6 ndi na ditibango gibaire oroga kareje nerengi nande na nguku ingana eje na nguku 2700 na inya the same inya nderengi nande batokera 6 peja nande peje bekirite paki barumirio nande kuma uo na roje rutena thina no ntururu rara rwikiri nande peja nande bachoke baegere owegere kwawe no rongi na wesa indire ngegere kwawe cost utio no ntonande inyare ba mtu mote kona kericho the 2700 imtu mogo chimenyera kona ndia unkona odeba kidogo minimo kabisa kumera una ndebwa menya bugwikira nguku ba kominijire irio uthitha yate mtuko nguku na ndi twamenya tugwikira nguku irio na guku keja themwe cia kinya kwambiria kwegera tugachia kanya na ndirie tha ithano cia kinya
twambire kweja tweja twambire ku correct nkara cietu ithano ithithiria nkara tene no tunukona nande mathaja uja kurumia irio tumicirumire mapema ciaria cia relax nande icokeire kiebwega nande kuma wikuthurania nkara twarikia kuthurania nkara nande icoke nande irumwe twirio tungi kenda nande giteinya the following day nande tukwe wingi ko uruma irio maita jairi itoruma maita jairi nande takenji saindi na nguku ngirijire na magana mugwanja niu kiro ingana we utumaira ndene ntuku kiro cia mutu nande katuge nguku imwe atuge tutumaira kiro ingana kiro mwera 30 tate kenji no totoka igwikirwa mutujo mwingi sana oka gukona ke nusu au nandi geta chirija rija kindogo na toka ngukumenya toka rija muno ko nande kinyavya koreti kabinge muno uga bitinge nyato tumenya tate kenji nyata kenji tethira no tokwina kathimi kara ukona muthaka kithima ako nandi na kumira nguku ciaku na itochura iria mapoka twatiriria mangirini nande cia kenji kana chire chimenyere tote chura iria ici nande ora tuthithaia vitamin tuguthithia brashi na everything na irio bietu biena kila kitu nande na ikyo gitumainya tukara nkara icio acio ciakwa nande kwa senya nkeja gugwaturira wone china yero ndene china inkara quality nonto bwa minerals na formula eu yonde tutumirite formula njega toka gwikyo ngitite ntije ndiona nkara ciaku cionthe ci size imwe na cie cia muthemba jumwe ni ntunguku irikirwa irio bia muthemba jumwe kana ni size yonde nene uteka guku gagwita gakara kanini ngitankara nene ni cionthe ci size imwe na ri cionthe no tukona ngwitike no irio biu ukona cikerea na cionthe ciithe ienji o imwe na naranda acitite nande cionthe ciejete ci size u nande kumora cirede kuma kiambiriria ingwitikia ikiokona nande cionthe ci size u na nkona nguku imwe ni igitumiromo cionthe gitite miromo na tugitite cionthe nande no ndoba kurigiria in case keja kuonana na nkara kana inya go pack each other tinya nkara ote no ekonanira na nkara ende ni karachi irumana nande kurigiria manto jabu jakurumana ikiokona nande tugitite miromo nande gwetire mwe wata nguku imwe ingogera isi sana no twategera okenji ithatu ukamenya roi ukuthiria weta kiringi ukathire ndaike ng'ano u tukarikia no tutoka kwina nkwinga nayo ntinda kwinga nayo nkigwata eu no advantage ekenji no cionthe rokenda irio au na kiri gutigira ati wina nkara tikethira kwa wina thoko eku kana gutigira nkara ici urokugurire na arua ro akona ntuku wingi na tutigira ati no ina flow nkara mwaka junthe ma ati utuga ngukonira kurire indambire kuthinja mbeta nande ukona nande kenda twithirwa twina overflow yacio twita tona ile ingi cia kurakura iri cia mbere nkareta nande ingi nande gita donde kendo tero nkagitate nkaga nande ji nande ndiraretete rua utakona nande nende itakinya piki kabisa iji ile ayo nande nende cietete ciepika nande ta iji nande kwina tunge nkurera na tundete ikiuga iroraga iwingi nacio cikwambiria kwa gutero ngosi shifam makena tumba kwaga nkara ku tutakegera tutegete ntukwena ro mimbi na kwenda nkara wamone na kireti 20 kana no 10 kana itiaga ote gociona ile aja nyingi na ingi icia na arua na kwena ile ingi cindera na bando no kona kwena ingi nga korektio da ile cherererwe na nde korekia ticio yucire na utugaita nguko nkara intuku imwe tu okawindo ile cietu nkare mwentuku na kire uri thibo bwaku kanana tijingie kugwira ya rokere wokera warikana weja na kwanguko tijingie kugwira ya ngwira wa muno inya gocio na metho wake mbiga wankenete na kwija nande ku correct nkara iji igita ria nkweja kwangura kenjes ciakwa na tutamba nkona inya inkuthithia to exercise twakwa bwega na ukaigua kenete utekara inya kuthika na manto jangi makena kenjes ciagara wa iketumika rire no mwanka wegere na at least katamba iteke ethero ikero mataira twirio
ino nto inkwire kuma kiambiriria kirini no mwanka riu withiro mitegerete kenda nguku na citikajwe na wega borithi bwa nguku ici na nguku iringi ni mbimo muone wega bwa iji na cia Kimiru na cia Kimiru cia Kimiru ambo na rimwe cigwatangwa itu mirimo tu twingi nande advantage iji nacio nande iji mirimo kugwatwa ti raisi arafu nande itu mpango nyingi yotinda kwegeraira ya gukamatira nduji iu mantu amaingi kuthambiri into biu biacio nande bire no kumenya bibicure ibi bingi no mwanka uthambie nande utino ngo tindo tonga ngaruji imbuga ruji rwa mpinko rutonga na mwakire jo kunya nyomba imwakire jo mwanya ndera ni nyomba kinji batere kwithira ina nutrition yenene ne we bati kwithirwa ekariojo no ntotorea kenda nande chithira ikiringa uikaruo utekuona nande wategerara ura kungwa no mwanga ukwegaruo kwigwa ge kuringaringa lakini gwakatha kunekena gukagea mwanki mono na mwanki juju affecta nguku ukona ciambire gukiria mathagu na inya ika affecta ndire mukurekia bwega kuna ndi mtu na batere kwithira kithithia nyomba nene space nene ina space kenda nande kwitha kwina enough ventilation lakini nande tukachoka tukainga na wayo ugo kuona kurigiria tu predators no tu bwanyoni kana nyoni kureta mirimo manto amaingi no si no to na irio kweja kora irio na nyoju ko chomba kurigiria buru iteagara itonyera na kire urithi bo bwangu kuno ntu nande ogwengara maciaku ni nyimo no tu nigo withagira ukithithiri irio na utwira ura withirite ngaramera wa inkaira mono iwakine kingwaka nguku ntije nimbi withirite ukiuga ati no withirite wonete gwa kagita kare urithia nguku ici na baitera uga ati no withirite ukiona kuma nkara igwitie gethere irio biaku gwemea ngaramera kario ure kuma nkara igwitie ri kwina advantage no timbonete ni guntigiria gintu no ndigiketha ko ite untigiria antendere na ngugiji obvious na de ukiona nkirithe na nkigwa kuita na mbere na nkiongaira kankuona faida icio kwina faida urithi wa nkara bwa nguku ciaria cibu bwega kwa ntuku imwe mimbi kireti kimwe ndio yambe chingana kireti kimwe tada ina ndora kwende ndende na 450 kuma mndene yangu sisi kuma kingo sisi farm au mbere na thayo tikigwa ni rate ite kaire mbere au ndirende na 430 lakini thayo 450 na nguku ciaku ciende no ugiciara 100% kana kuimo bandu tirekanye nyike 90% mbuga itoka mono no menya ate ngukwira itikurekia kawitoge kare ngeta nande no kuona nande ndata kenje thai aje jo nkone nkare mwereketwe tuge nande thai nkurukita nge correcta mbone aje jo ange nguku ciareke ijiri kwengo mwetarekia nancho kentare na nyago tarankara hii no mwankantare ndiri sabu mbone kuringana na oranka nguku ingana correctire nkara ingana na ningana nande itarekia kuna ndi mtoro menyaira kenji chiende no monkadre abuhi mathabu kenda menya raundi ne ijire kedra ngukwere ngire no mwanka kamenya no ntu nandi tonkaro imwe mwana nguku nandi ukatara wone nkara ibuningana try na nkara ingana na nini nguku icio nde nandi ningana nandi raisi sana kumenya no tokenje kamatete nguku ithatu teu ara ora ogeto kiona ni njiri ciare kia kana cio auchi rekete cionthe ou na kana na kire ngugi yaku yurithi tije nande rokoro egerira na rwanguko imbiwe thagero kithithia na ru kana imbiwe thagero kithia kana kamborio kwi kintu kengi kembo kwethera gitumiro twita nande tukameka antu igakauka antu ibendete mboro ya nguku sana nonto nithithaie munda kwa uno ithaira antu babaingi bekuragia pakiuga iba kwenda kugura mboro ya nguku ukendia nkunia kana nkunia nande ma 300 ya mboro jumu sara kire oteka kina sara kinyambi makena egitarira no turira ati kwina nguku ingi nande wikite weterete iringi ciamenye kuma ira nande ciamenye kuthiria kore kino wikia ira nande
mpenda ye chichi ya nyama kwe bo bendete kwe hoteli ichi ya kugura kinya antu kuma kuraja ibodithairia pena hoteli na bakeja bakagura bageta guchithinja hoteli ne ciao ukendia na kiro kana gwenda yate au che kinya kana oringa wholesale cio ndinga na wholesale na repa nguku nande kinya ndathugane kumende ka 500 ngabera nguku yonde rima 500 bakajukia no thayu nande menya thayu nande chitheru kurikia maciara toka nande nkendia na gorwere nyingi ko utiro mai irio kathirithia kunoria kana inithi irio nande no bibi nande ikare toka ngachinjia bingi no tunya thayu gwacitaka no inori na inya thayu irekete maciara chitheru ikuthuka chitheru inori tu kwa wiba ciendete sana alafu na nyama yo itherwa ifambwega kinyoka miruma ugo wengwa makena uge i kienyeji ya Kimiru kana na nguku ciaku ni ndongi muno ikaricie cia mwiri jo mwega ukomora kana uthithagia atia na mtu akenda kwithira akiona tucui nate nande ondite ningwa nkomorithairia aja uju otho inkuthugania kwambiria ukomorithia lakini kwe uria na ara twita kugira twito nini aga nkomorithiria nkajukia twina 1 month nande kuma u ndajukia twina 1 month twikinya kuthire 1 month tuthero twe icindano twe i vaccine imwe na ndakinya u nande nkai wingi itigerie na tukendelea ntejuka ya twetu nini mono no ntuntirari ntena nyomba thaine ndikwenda prepare nyomba njega ira nkathithiria nkamburundura nkathithiria twakwa na ngatukomorithia twetu nini nkendelea kumageka 1 day kenda nsave manto jonde nande na jethra jera isi sana kiro ready bo waku nonto ne ready bo mwanya nti kethera no itekaire yanto beja kwithira bagita no manto ja kurithia nguku no ro thithagia formula kwebia kuria na krasia kucithira sisi size imwe na ngo sisi fam ne itekaire yanto kwithira bakithoma aja ujo makena aja ujo tugagira mtu na karibishi mtu akenda kuja kuthoma by the way nyiba mbere tibeje iba kuja bethoma kidogo na itoko welcome kinya bange bara bakenda kuja kuthoma totemba kurigije kenda ibatu twinza mero at least twithra ito tukuye kana twe producer nkara iteko tote kwigwe ni kuma Tanzania ni kuma sijui wapi katwethira nyaba twe number 1 go produce nkara kwa una ndito ko welcome aremi bondi nyaba bara oro kwenda kwamberia aigwe karibu kuja guku gwetu kuja kuthoma na inya to kabaita na manto ja formula kuthithia irio bya nguku na ndikenda muntu ethirwa na ndi ategwita ngarame nene ko tutegete ruria kenjite ice kana na ri ndita mutagenda kenjite wa mutetheria ngamutetheria akandingira thimu no mutethere na muconnect na nara nditite family ku mukoroku na baku ibagwire ngugi bagwire sana bagwire mono no tonande tote ingutetheria mukoro nande imwarimu na nande nkethirwa twite tukiona isaindi yaso yetu nande nkamutetheria kimantu jamwe kwa bagwireirwa mantu ja sana na nyana bakenjoy gitara ria benja ba enjoy aga kwija ba correcta nkara kuthambiria na aja ujo nande kenjesi ukabona bekireta ngambuti ciao na tutamba bakiegera kwa nande benjoy aga sana sisi fam mtu akenda kwithira kuriungira na maybe akigura nguku nkara namba no mpeja ne ya farm 0720 754 151 igita leo ndoro kenda kundingira igwe karibu sana kwija kugura nkara kwija kuthoma mantu ankara kwija kuthoma mantu ja irio mantu jonde twina jwaje uju twirikirie na tawire kurubara bategete bubango ntubete kama kona kana ore Kenya na ngogi nyingi ira twethera ukirita ndivera bedrebe self reliant kurum tukethira twitagemeaga ira iyo kira tukuretro ne akuru aki at least muntu nyathro ate kumba kurithie nyingi ndithiti uju no withiro wina tuguku twaku kana inya tungondu twaku tuguku twaku kidogo turao inya mugeni omba kweja kana uketha wina unu kwenda kuthitha mutundu makena tegita ro ndentinda gwita kugamba ukajuke tukara twaku ukagitate ukendia no kuona mbeche cheku chegwitethia cio na inya gutetheria mukuru waku akethero igita ro ndetoka nande ukurira inawe
na ndeke thi school fees bukomba kurea mantu ja maingi jara kwendeka bukethira ibutethania. Wega sana. Asante sana makena na ndikugwirwa. Bwaga ni ntuba kwithira gwatanirite nani mubango ni jwa nkatha cietu aria twitana mbere kwithira tukiaraniria na ekuru nkatha na nkuruki kuriunga nene matora kuona ni mbia kurubethagira bakithithia na ntukwe narua twiriungite Ngusisi farm no kuona ngugi nthongira kana na mamwiri gethirite akithithia kinya gwa ngomo ekuru nkatha na mbere kwithira ukirita ngugi ndene anja yaku ni kenda witana mbere kwithira ukiagituge ndene anja gakwenda tukubu bwega ni ni wakumakeno materi. Mubango jwa nkatha cietu ureteri ni Solution Sacco. Ikambecha na Solution Sacco kenda wongera muthitho jwaku no urugurire mwana oku ipo junior account kenda ija kumutetheria uturone bwa ruju. Solution Sacco, your ultimate financial partner.